wala screen na te ti thrin tang khanin ti dan tu pro swinga hei hi in full screen photanga ti hian full screen ala om ton u khan ti hian phone thang khada duna zoom mai thei ni motor tlan lai lang lo tu to khan ten du to kin mania zoom nei mai to tu ani Jos hi kum som ni pa ko ni ya Sandra hi kum som ni pathum ni ya high school atonga ngai zong to ni in kum khat chung anin nei to ni zona somnga polygraph examiner nan zo zinga somni pakhat chu tuntuma hian zo ani don ani ama sa in Jos le Sandra te lo lom phatang le Make yourselves at home. in lo tel the wang kan lo me Jos in nu pa in pe viau tu ka nga ya nu pa he tiang hun ti hi azam fran lam lo tu ngo Of course. Yeah. zanin hian thodik chau sei turin in payem Yeah. Sandra. Sandra chu tlem chuan azam deuh ning ka khia engpon se tun thuma hian level 6 thleng zo na zo tu kan nei a in thlen san khan in poisa don tu kha tam chho zel do na ni in du hun huna in top san theya ma se zo na kan chiak to chuan in chan nge nge yangai thung do na dot in soi pal hlo ani chuan he game hi atop ngal don bok ti chuan zanin ai hemi pui ma thodik sei tu kan ni mai lova in chung kwa le in thren wal tha te ma in sei tel do na ni chung te chu tu te nge lo en phatang le Ke hi Sandra now ka niya. Ke hi Sandra nu ka niya. rek kania Sandra pa kani Chris kania Jos now kania Brandon kania an thian kania Glad to have all of you here. ole ti chuan he game hi tran don tuang om kan ren tlan chuan kan lo tran tuang level 1 ai hen zona pong ko oma dikta ka chan khain ti tur chu ni maya ti chuan da lo sing khat khain dong do na ni polygraph examiner hna in chan da nang lo dewa chan in du ni point a thei ve ka nei ti khiaula ten in pani in tran du na ngai don khop mai pakhat zok zok in chan dik lo vai chuan in pahnia chak lo anga chia ni dona in film khok don ya om Sandra engtin nge Jos nen hian in ton dan kha High school atangin kaning kop to. ani le in thren chang tin nei vem nge nia in nei thlengin in jem chho zel a in thren chang te chu om ve a ma se chu tia bo chia chu a om em khan ngai chuang lo ani chuan Sandra tan zo na kan zo na sang o Question 1. pakhat na Jos nen in nei ma hian mi pa tam deuh zok lo ngai zong manila o itm Yes. That answer is true. That's one truthful answer. Jos chu chui khriat puyem a pui lem nang ngai zong an zang nei to le Ngai zong han ti em tu ka nei lo. Just him. ole pakhat chuin chang dik ta phota Jos ni le nang Sandra ne na in nei rang du chan pakhat han soi te le a khuanu wat kan nia chu chu kapomani atran tiang kha chuan ka khathiam lova ma se tu na chong ka khathiam to ni in chiang lo ngai ka be sei Question 2. panhina Sandra hi I mai change zon to chuan ala mel thabekan Yes. That answer is true. panhin chang dika Chris kha zo na kan zo lok peang Jos na wi ni ya iu biang lu dang te mu pakhat tali nei ve to em o nei to e ani la Sandra hi mel thabek ni ni khavem adika lom I'm gonna kill you. Yeah, sure. nang chu to se mala a poina eng maum chong lo nia
Chumi chu kha chiang ning ka khia adikem Sandra middle chut takani in rem Yeah. Definitely. Yeah, of course. Yeah. Question 3. pathum na I pasal khriat mi alovin a phone I check sak tuem Yes. That answer is true. level 1 na za ve kan thing ta e ti chuan mu te nei em ne non wal po om nga tinge iwa check sak chan tak khale da kha them mấy chia chu mut offline kan này à tur tlat sang hi om thena an phone hi check sak an phone check sak hi ngai la thena lom ani le ti chuan iwa check tange ya I check chan tak chu alo dik thrinam o de ke What? ole zona sang zo ka angkal so zel dona ma se chu mi ma chuan khalaya baton me tu om kha in mu ka ringa zona chana ta na him lo nia in hriat om chuan kha baton kha in lo mi theya ti chuan zona dangin kan thlak le mai dona ni ma se voi khat chau a me thei wangin a hun taka in lo me donia jos ipiana dika extra la try em ola try e Question 4. palina inin nei nu hian jima mai chia pakhat tal nena ka single tin isoi to em No. That answer is true. Sandra in nei na hian in ren ton na hi apoi mo itiem o ti e apoi mo lom in ran ton na tel lo chuan a hlim thelo Question 5. pangana jos hi arin om lo nia khria in easy o to em Yes. Not something wrong with me. That answer is true. ole zona pakhat chau chan dika ngai to wa nga tinge easy chan ni soi chiang theim zo si mi ta khia dan chuan mi palak taka ni thena high school kan kalai mi dei to mo le dolok sing khat lo theina tu chu hei hini Sandra nen in ngai zon lai khan bial no dang akukin in ei san to em Yes. That answer is true. engpon ni se dolok sing khat in lo ta phote ka soi fi lok du chu high school kan kalai mi te to nia tun nai mi ni lo nia o high school in kalai mi ma ni se ikop to ti chui pom tho te ko pome Okay. ole zona kan zo tu chu hi khatiang lam kha atam chho do na nia chu wangin tun a hian chun zom zet in du empty khain ngai tu chiang ula ka du ni zona panga dolok sing hi sanga don theina lo ma kan ti zel du do nem le I don't want to answer any questions. Come on, we can do it. kan chun zom do ne We continue. Yeah, we're going to continue. Yeah. in chen na khua hi lian vak lawa thenom khoveng in khriat po ton na vek ang chi kha ni em Yeah. Yeah. Question 7. pasarina inu puin amut pui to zong zong min i khevek in i khiem Yes. That answer is
true. 7 truthful. Eng ti nge in nge zon to kha kum re chuni to ti chuan kum khat chu in nei to boka te ngo ole tuna Sandra chana tan he zon hi kan han chiang chuak ve denge Question 8. Jos hena hian imi pamut pui to zong zong soi kha dot ani em baton in mang hau tlat maya ngati nge in me chan khain soi fi the em thu ai na mi mal thil mama ka ti hun kal to ni thowa ole zona dang chana ngai don thowa chu wangin thotlok na dikin siam nge siam lo to na hian kan khadon ani Here's the new question 8. in pa hian poisa khel a chil ni in hem o ti na changa ti chuan adik boka azom che hi mu mai tu om to lawa a video hi an lo pai ve thina ma se a top lam episode ko chu mu tu om thawa chu video le peka agon ti chuan evat kan tum don ya tunatan chuan du tok photang